Jo. Doktore, ja sam idiot. Zašto? Jeo sam sve. Od supe, prezle, krezle, brizle, kremenadle, ćevapčiće, pljeskavice, ražnjiće, teletinu, govadinu, konjetinu, svinjetinu. Onda sam jeo kolače, torte, ćufte, buhtle, palačinke i sve sam to uzimao kao predjelo. Ja. Sve će opet biti dobro. Mislite? Nemojte nekoliko dana da jedete. Ne, Maja, pa Gavija.